Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Sarihuti LP School KAC pen terek ponongli. Ngelakhain kora phonili bemisi constituency kaparo angkang Sarihuti LP School ke kedamtang pharokriser kebra phok kebra trokaning kan pen KAC pen loka chali hem kimpi pondo bonta noning kan trok kebra trok siarta plengde tapik loka chali osamara phai ki jumpua joini non pining surhini rain kora ke thomaning kan si pothot KAC atum dakpen katarek ponji puala Nilitum ke long pen ki mantu neta kroidun thekthi Nilitum Sarihuti LP School ke terek ponong li athe Nilitum inglong havar Sarihuti along ke bang chengke kedam tang pharukre sir kebra phok kebra isianing kan pen hanlo artata ke donai school ke la hendo laso school lokachali don pensi ong dumaratum kumatni ke worengang hoi chipalong dundo lapen non laso school along si non kikibo ma headmaster ta Sarihuti LP School along Kidun ke pas pensi piniarni laso school along thought headmaster arpu khidun longlo labangso lokacharya hem Sarihuti LP School aphan lokacharya osomar ke jumpo join ekatarek ponchi aphan abirta ke long penilitum ningduk piklo ladaka doka wipangrum pet pen bangkhrener kep lokacharya osomaratum do midday meal uniform ta longlo bonta nilitum aphan Headmaster Inuvera Phansi, Lapu Ihin, BLO, Arpu Pen, Lo Than Bang Arpu Hini Kidokogo Joinisi, Nili, La An Lo Ke Thanapor, Chipia Hood, Pen Ke Katora do Koklo Pusi, Headmaster Relipson B, SMC Amai Pusamel Ronghang, Atum Chethanpon. Lapen Halapu, Rongasaratum Pen Kipu Ponke, Labangso School Ahem Ke, Kedo Tang, Apot Ke, Terek Ponongli, Non Kebang Jerni Pen Ke, un anpen mithang oso maratuma phan dak lo ka pachari along kipidun thuji aphan chesik ponrentilo news text report Karabing Long News press me korte tu phas tame aprangsi alang le tum kehlo pan kehlo pen ke bang pot alang le phas tame ni li hin pen tame kardom pe jelo kardom se pini press me nil tum chehana kok athe bang ke la helo pase Chetang nam lo pulote penangan dingcet taha pose labangso Sarihuti lang tukang hang LP School pu kecengsi amen lo number 1 lo laposi halabangso pena lang dam lo pute labangso Sarihuti ke 1951 sinil tum da establish dolo la sila bangso establish do despen labangso school mate 1956 anda ke ladak labangso school hemlong lo kasi labangso school along je ke than cheng labang ke than dam na koko kasi non kadokawe press meet kelang media kelang akorte atum fans tame nilalang litum apan sitame prangsi pachini lalo lasi je labangso school long sab o kahini bang ke nilipu akai si chethanam na koko lasi nilipu akai si labangso Sarihuti langtur roha LP School pu ke master lo lasi labangso master ke claim un lake nilipu amen lake buhiram roha lage nilipu labangso school ke than cheng bang lo lapen adun thu nilipu 1973 nilipu phan alangli nilipu arpu chipitikang lo laso pen api non ana bangke penangana ajak dinglo lapo se nilipu ta retired lo la se retired det api non not piningan 2023 an lo la sila bangso ang bong age pinaan dolang la sila bangso along na ke accident det abang ke nilitum ta chimanghu hak lo athema la bangso school ke athema la dake pooling center tema la bangso school la pooling center ke la ke aprang ke borpung tu la pujong phaan ke la dak halo pooling center lo la sila paana ke lopen sitame dak si pooling center pe man lo la pen piniarnen sitame kedam tang ni kan sitame la dak si pooling job bom la le si la non la bangso aning kanang bong bang kupi pot si
labang so na accident bang labang ke nil tum ba chimang halo la sia prangsi nili nili kini kang tung bang kelalo la sia labang so school in romel ka vedet pusitami la dagang bong kupine kechok cheta dut tahai po ba kupine la pusonda tahai lo la sia master sitami isela make dake inwe mopen sitami alang lita bielo posi alang li sitame koson yom ne ke than ke pachetang ne lo ne mate koson ne sitame labang so pena posi labang so school enrollment ave pumasi labang so enrollment kavidet pe posi pondet lo pusi non sinil tum charulong lo posi nil tum press meet chihang na ko lo asi labang so school ba ke nil tum phan ke jate jen nil tum phan pon piri la pen pardamen nili chuningri ba ke nil tum karbiang long ke chari pon non council doctor il tum ke chehone doctor tuliram ronghang sir alang li sitame lapang so school na papon ppdj phan bangke unan ke alang li nang body p naiji lapen aku nang body p pe nai lapen parts dame il tum education em sitame recharge to bi sitame il tum sarlo si alang li sitame alang li phas dame ke नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय along 20 BN CRPF atum civic action amai kepedopon pini ni phai thong ke pani ada por bhai kreisia por malom pen por jane misi constituency ke paro khatkhati jortok biarong along kedo नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय along 20 BN CRPF atum pen barpi per sohem civic action pen ingpu pondo civic action amai 2023 pen 2024 of harman barpi per sohem lapen lang kepang penaphan 1000 liters ateng नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय along 20 BN CRPF atumpen kimpipon patangponsi ingpuponlo bangso civic action kangpuo mailong alhiaman pen anil bis DIGP range CRPF khatkhati sworn singh commandant 20 BN SDPO Bokajan Rastam Raj Brahma SGB Babu Bongrong Superintendent NSCBAB Nabin Kispote Than Bang Atumpen Chenglok Lo Charlie Osomara Tumpen Ason Son Kilun Kikan Chepaklang Me Sen Pen Kangpo Mai Pichunpo Bokajan Pen Sarkurube Karbing Lo News सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ रेगुलर बेसिस पे अपने ऑपरेशनल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंडक्ट करती है। आज जो है हमारी 20 बटालियन सीआरपीएफ जिनके सीओ साहब हैं श्रवण सिंह और उनकी टीम, उन्होंने यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है यहाँ पर आज एक टॉयलेट ब्लॉक स्कूल को कंस्ट्रक्ट करके दिया है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्कूल सुपरिटेंडेंट जिन्होंने बताया कि यहाँ पे 95 स्टूडेंट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल स्टूडेंट हैं और ये वो लड़के हैं जो ड्रॉप आउट हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बाद जो हमारी 20 बटालियन ने इस स्कूल को पिक कर यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट जो टॉयलेट्स की थी जो बेसिक कम्युनिटीज़ में आता है उसको आइडेंटिफाई कर यहाँ कार्रवाई की, बहुत अच्छा लगा। और इस क्रम में 20 बटालियन और भी अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम करेगी, जैसे लाइब्रेरी जो स्कूल में है वहाँ लाइब्रेरी एक बनाना, बच्चों को स्कूल की किताबें देना, बुक शेल्फ, फर्नीचर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स और क्लब्स और स्कूल को इनवाइट करना, उनमें से विजेता टीम को बढ़िया से इक्विप करके उनको नगद पुरस्कार देना, ट्रॉफी देना, मेडल देना, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा मेडिकल कैंप जो करते हैं जिसमें मेडिकल चेकअप भी होता है, जो लोकल ग्रामीण लोग हैं जिनकी कोई एलिमेंट है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उससे संबंधित उसकी जांच और उससे संबंधित दवाइयाँ जो हैं हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर ये कार्रवाई की जाती है और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे आज हमारे साथ स्कूल के सुपरिटेंडेंट साहब हैं, फिर SDPO आए हुए हैं, पुलिस का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, हमारी टीम ऑफ 20 बटालियन CRPF हैं, लोकल गांव गूढ़ा जो लोकल यहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मंदिर के पुजारी हैं, स्कूल का स्टाफ है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो
यहाँ पे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे उनको ग्रूम किया जा रहा है, नर्चर किया जा रहा है, वी हैव अ नेचुरल टैलेंट हियर in terms of knowledge education, also in terms of dance and music, and I could see young buds coming up which can be the future of the nation, which is a very good sign. And मैं बधाई देता हूँ स्कूल को, लोकल गांव बूढ़ा जो यहाँ पे है, जिन्होंने डोनेट की ज़मीन को ताकि इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब को, जिन्होंने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया, उनकी टीम को जो यहाँ पर अभी आए और इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया है। न केवल बच्चों का मोराल हाई है, हम सब उसको देखकर हमें भी अच्छा लग रहा है, अपने बचपन के दिन याद आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। Holy Faith Academy School along annual sport meet Pinipen Kepang Chengpon Pini ni Pai Thong Keparni Priya Chiklo Hidipia Hitia Dungalo Holy Faith Academy School Low Charlie also Maratuma Pan Sport Kepatu Kepidopon Pinipen Pang Chengpon Lo Nipai Thong Kepen Nipai Siana Parman Lasso along al Hiamana Pengpen Kachatong Dun Bidia Singrong PJECCI Lapen Adun to assistant teacher Bikrombi Lapen Lasso along Holy Faith Academy School along le Kipia Hempu Bor Singing Ti Atum Chetong Dun Lapen Lo Charlie Osmar Agarjian Sotum Chetong Dun School along Sport Kepatu Kibi Ponke Kenang Sot Lazipini Holy Faith Academy School along Setame Pado Pondo Athinona Kaike Lo Charlie Lapen Sport Kepatu Lahaike Kenang Sot Pota Nang Pachini Dun Keching Si Lake UKG Atuma Pan Chocolate Kicho Mate Kepachithi Pon a game Pangcheng Pono Last Open 2 Class 6 Student Atuma Pat Kekat Kachibai Pedo Pono Lapen Last Open Asonason a game Tami Patu Pado Pono Athi Nona Kaike Asonason Kithek Kenang Sot Sport Pencheng Lo Kachori Thek Ponke Kenang Sot Athi Li Karbi Atum Sitami Aprang Kepaprang Mate Kepacheng Thodun Ke Akenang Sot Lo Pusi Nang Pachini Dunlo News Text Report, Caribbean News.